Da, nadamo se iz tjedna u tjedan, baš kako je rekao kolega Pukšar, međutim to se nažalost ne događa. Možda sad u ovom trenutku više to nije toliko niti loše, jer sad bi zapravo možda bilo najgore da odigra jednu utakmicu pa da onda opet završi na klupi. Da, to smo već prošli. Mislim da dok je ovaj trener da nema baš sreće za njega, ne znam iz kojeg razloga, ali evo, ono što ipak u tome svemu veselio, opet je sad za reprezentaciju bio, moram reći, maestralan. Tako da šteta što reprezentacija nema više utakmica u ovom sad razdoblju pa da ima što više utakmica. Tako za sad, hvala Bogu za sad, kad god dođe reprezentacija, to neigranje se nije odrazilo na njegovu formu. To je nevjerojatno. To malo tko tako mogao realno držati takvu formu u reprezentaciji gdje možda i pritisak, ne možda, nego sasvim sigurno još veći, dođeš, ne igraš, nemaš nekakvu rutinu i onda tamo zabljesneš svaki put. Je, apsolutno. Svi već kad očekuju s upitnikom, pošto ne brani u svom klubu. Tako da to je vjerojatno mentalna snaga, karakter i svakodnevni rad. Tako kad dođe ovdje da bude na 200%. I zaista sad opet imao 2-3 odlične intervencije, kažem po teškom terenu u Podgorici. A vidit ćemo, hoće se promijeniti nešto u klubu ili ćemo možda promijeniti klub, naći se neko najbolje rješenje. Naći se, nadamo se, najbolje rješenje. Ja vjerujem čak i kad ne bi uopće branio da bi se našlo nekako mjesto za njega u avionu na račun svega što je napravio za reprezentaciju. A je, samo ne bi to bilo dobro. Apsolutno da je on naš prvi vratar bez daljnjega, ali ne bi to bilo dobro. To bi ipak bio pritisak jedne vrste na njega i na izbornik. Otvarao bi se tu puno tema i čekala bi se neka njegova greška. Tako da nadajmo se svi da će Livi dobiti svoju zasluženu poziciju, da će braniti, da će biti ono naša snaga kao što je bio u zadnjih par godina na vratima reprezentacije. Ne znam je li kad bilo više crvenih kartona u jednom kolu, skoro na svim utakmicama, ako kad baciš oko na rezultate, sve se crveni. Izgleda da su svi nešto ovo kolo bili malo nervozni, nešto je bilo u zraku ili su možda igrali malo brže nogomet pa se nisu stizali bez faula to odraditi. Moguće i to. Barcelona evo napokon se vratila na Camp Nou. Mislim da je to i najveća vijest cijelog ovog kola La Lige, bez obzira na sve ostale rezultate i na golove. Ipak se jako dugo to čekalo. Nije još u svom punom kapacitetu otvoren, međutim i ovo je dovoljno da itekako razveseli sve navijače Barcelone, a pobjeda je još onako šlag na kraju. Ne samo navijače Barcelone, nego i upravo Barcelone i Laportu jednostavno ogromnim su dugovima. Ovo je zaduženo za financije, misliš? Za financije, da, tako da svi su sretni i zadovoljni. Evo, Lewandowski je se najbrže uklopio, to se već zabio poslije 3 minute. Jednostavno, igrali su fantastično na krilima Jamala, Torres i Lewandowskog. Utakmica je zaista otišla na jednu stranu i bili su superiorni i mogli su zabiti još koji gol. Tako da, dobra vertira za povratak na svoj stadion. Evo, mi se nadamo da će to biti što prije cijeli kapacitet otvoren da zaista možemo uživati do kraja u tom ambijentu. To je pobjeda inače kojom su došli na bod od Real Madrida, zbilja su im se sad približili na ljestvici, a Real je doživio neočekivani, možemo reći, kiks kod Elča. Uzeli su na kraju boda, a možda mogu biti zadovoljni s tim bodom, s obzirom da su do njega došli u 87. Pa, apsolutno se slažem. Malo ko je očekivao da će Elču, oni se spotaknuti, ali jednostavno nekoj su mini krizi, krenuli to već sa Liverpoolom i u prvenstvu baš ne briljiraju. A moram reći niti momčadski, a niti individualno. Sad, koji su razlozi, vjerojatno Alonso najbolje zna, a najbolje se vidjelo to kod drugog gola Elča, znači gdje je Rodriguez sam, a 4 igrača Reala oko njega jednostavno niko ne izlazi i zabija na kraju krajeva lijep gol, ali jednostavno nema neke komunikacije. Dobro se rekla na kraju, ovaj gol je meni dosta sumnjiv, možda mogu biti poništen, tako da mogu biti zadovoljni. Ne čeka ih lagan nastavak sezone, ali dobro, svaka momčad dođe do neke mini krize, tako Real će sigurno izvući iz toga svega, ali imaju veliku kvalitetu. Da, čak i Courtois ovdje imao jedan malo lošiji dan, međutim, ako pogledamo koliko ih je puta izvlačio, samo ta utakmica nedavna Lige prvaka, mislim da ima dovoljan kredit i ti si malo prije rekao dok nisu kamere bile uključene da je najbolji vratar trenutno uopće. Pa mislim da je, ne samo trenutno, nego u kontinuitetu zadnjih par godina, ali jednostavno nije lako braniti u Realu, jer često puta budeš bez posla pa moraš obraniti ono što te protivnik iznenadi. A iako sad Real, kažem, u zadnje vrijeme ne igra baš na onoj razini, tako da ima dosta posla. Tako kad je vrata Reala, ono boljih aktera, to ipak nije dobra vijest za navijače Reala. Nije, tamo pomalo možemo reći da su čak i zabrinuti, premda i novi trener onako i dalje pod znakom upitnika. Puno tu ima ega, puno tu ima veličina, ali evo Alonso isto bio igračka veličina i postoje trenerska veličina i jednostavno poznaje tamo i mentalitet i podneblje, tako da vjerojatno će to sve izaći na dobro što se tiče njih.
Imali smo dvoboj naših i okršaju Osasuna i Real Sociedada, doduše od trojice, samo je Čaleta Car igrao, ali veseli definitivno to što se on ponovno vratio u početnih 11, jer ni njega neko vrijeme nije bilo. Pa nije ga bilo, eto, komentirali smo zadnje 4 utakmice, pa su oni to manje više rješavali na pozitivan način. Što se tiče Real Sociedada, evo sad Čaleta nije imao laganu utakmicu u Podgorici, potkrali su mu se neke greške, opet ponavljam po teškom terenu, ali evo, to ti je sve život. Hvala Bogu da ima puno utakmica, svaka 3 dana novo dokazivanje. Sad je odigrao zaista fantastičnu utakmicu i Sociedad je bio dosta dominantan, tako da evo, želimo da bude na ovom nivou, naravno, što dalje. Budimir je ušao u 80, to je njega onako znaju poštedjeti nakon reprezentacije. Pa dobro, imao je ozljedu, nije ne bio sad u ovom sazivu za Crnu Goru, tako da ne mogu oni zamisliti svoj napad bez njega. Jednostavno pokazali su u utakmici da su bez njega totalno bezopasni, iako na način koji igraju jako je teško igrati napadaču. Ali dobro, Ante će zabiti još pokoji gol do zime i onda će se lagano zalaufati za ljeto. Postavio visoke standarde, sad očekujemo od njega najmanje 2 po svakoj utakmici, to je problem. Očekujemo, da, i prilično smo razočarani kad Osasuna zabije gol da ga Ante nije zabio. Točno to.